पाउसदे फम उइबमर उइबे पाउ खरा अपडेट तौजरे एडिटोरियल की करम अमदा आसाम राइफल्स ना मैदै नुपी सिंबो चाइना कंदुना फुबा मैदै कुकी की इरांग असी था मंगा हेलकलब फाउबा लोइसिनबगी फिबम लाक्तबा हाइबसी इरांग असी बो लोइसिनना होनबा अमत लैते हाइबा ताकपने मणिपुर की मनुंगदा लैमिनबा प्रोप सिंगी मनुंगदा मैदै कुकी की मरगदा खनरक्तुना हाना सुनबा अमदी युमै थानादुना अमगा अमग उनबा यादना इरांग थोक्तुना लैरिबा असि मणिपुर गवर्नमेंटना खामजिनदुना हानागुम नुंसी चान लैमिननबा होनफम थोगे मणिपुर गवर्नमेंट इरांग असी करमना थोरखिबनो मैदैना लानब्रा नत्रगना कुकीना लानब्रा हाइबदो खांदोगलगा अरानबा पुरुपदु मतिक चाबा चराक पिफम थोगे अदुबा मणिपुर गवर्नमेंट मैदै कुकी की इरांग असी कुकी सिंगना मैदैदा खनबा हौबनी हाइबसी मयक सेंगना खंगले खनबा हुआ असिसु मणिपुर की लम खरा लौथोकलगा तोंगानबा कुकी लेल अम सेमगे मणिपुर थुगारगा तोंगानबा गवर्नमेंट अम लैगे हाइबने हाइबसी मणिपुर गवर्नमेंट की मिनिस्टर अनि याउना कुकी एमएलए तराना डिमांड तौरिबने असिगुंबा कुकी न मिदैदा खनबा हौबनी खंगलबसु खनबा हौरिबा कुकी सिंग लाक्सिनदुना इरांग असित लोइसिनबा ngamdre मिदैदा खनबदा नतना गवर्नमेंट असिदा सिंगनरक्लिबनी खंगना खंगना मणिपुर गवर्नमेंट करिसु तौबा ngamdabagum लाइरे फिबम असी सेंट्रल गवर्नमेंट असिना स्टेट गवर्नमेंट मतेंग पांगदुना कुकी सिंगबो लाक्सिननबा होनफम थोगे अदुबे स्टेट गवर्नमेंट कुकी सिंगबो लाक्सिननबा मतेंग पांगबगी ओना तैनबदा इरांग असिबो लाक्सिनबदा मतेंग पांगननबा लैरिबा आसाम राइफल्स अमदे सैंटन फोर्स आयमना कुकी की मतेंग पांगसिनबगी थौदोक कया तवी हाइबसी सुगुनुदा स्टेट पुलिस की स्टेशन दा तौखिबा थौदोक तोरबुंगदा मितै कुकी खनबदा कुकी गिमिसंगदा लैखिबा अमदे पालेलदा कुकी सिना मितै दनोंगै कापसिनदुना लंदारकपदा सांगसिलोबा मितै मियामबा लंबीदा आसाम राइफल्स ना चंगनदना थिंगदुना थमखिबा थिंगबदा नतना मितै सिंग सांगसिलकबा दो तनखाइनरबा टियर गैस ना सिंगबा कापगी मतकदा रबर बुलेट नतना नोंगै फावबा कापसिनदुना मितै यानी सिखिबा मदे ngarangsu sabungko khunauda nupi yauna security force kampungna miyoi kya aswagapan nangduna hostanda laiganagre asigumba Assam Rifles ke thaudau asina Assam Rifles na kuki singi misang changduna hirang asi hena sak thohalakbani aran bana asumba malan bani haibasi state amadi central government asu khangna irang khambagi mahut nakalamada misang changliba Assam Rifles da karamba charak pigadage haibado khangna thabak lokatpa chumle makatarakwa atopa pauda Israel na Gaza Strip ta awangba building taraganitho yauna military target chadre yankhai da akan baidek chadhagre Israel amasung Palestinian ani ki mrakda thokliba lal ngasi ga thana numit tari ni sugre Palestine ki Gaza Strip ki lengak pariba Hamas da thang junumit da khangautan achoba attack ama Israel da sathakiba adugi matung yamna sathiba mong de Israel da F-35 F-15 na singba afaba makal ki khulai sing sinaduna खुद हलखिबदा हौजिक फावदा पैलेस्टाइनियन लिसिंग तरुक हेना सीखरे अमसुंग लिसिंग तरुक हेना सोखरे थोकलिबा कॉन्फ्लिक्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ना हानादगी सगोलगलिबा इजराइल द खुलाई अमसुंग नोंगै मरु सिंग थाजलगरे हौजिक फावदा लालसदा इजराइल द लैबा यूएस सिटीजन कुनगनिफान हेना सीखरे आनबा अटैक नुबिदा दुदा हमास फाइटर्स ना होस्टेज होइना फादुना पुरखिबा मियोय चामा यांखै रोम अदुगी मनुंगदा होस्टेज तारागा हुमदोय इजराइल की अटैक सिंग द सीखरे हाना हमास ना फंगदोलगरे Israel की फाइटर जेसिंग मफम मंगा दा अटैक तौरखिबदा वांगथंगबा गाजा स्ट्रिप दा फादुना थमलिबा होस्टेज सिंग अदुगी मनुंगदगी यामद्रबदा इजरायली अमसुंग फॉरेन होस्टेज तारागुमदोय सीखरे हौगिबा पुंग कुनमरी दा इजरायलना नोंगथक्तगी लेपतना अटैक तौरखि हाइना हमास की आर्मविंग अदुदा ngasi इराय नुमिता फंगदोखरे मी मिलियन 2.4 की मी कुंगना ताबा ब्लॉकेट तौतुना थमखरबा गाजा स्ट्रिप दा इजरायलना नोंग चुफगुमना यार अमसुंग आर्टिलरी अटैक सिंग चाथदुना मफम अदुदा लैबा बिल्डिंग सिंग पुंपाक पाखनख्रे अमसुंग बियोय लिसिंग हुम सामंगा हेना सीखरे गाजा दा हमास मीडिया की मतुंगिना इजराइल की अटैक सिंग अदुदा यामराबदा अंगांग सामंगा सिबदा यावख्रे वार्निंग तौदना अखोय की मियाम के बदकता टारगेट तौरकबा खुदिमक सिविलियन होस्टेज सिंग की मनुंगदगी अमा एग्जीक्यूशन तौबदु उगनी हैना हमास की खुलाई पाइबा मसा अमो ओरिबा एसजेडाल अल कासम बेगेस न साइवल असिदा वार्निंग तौरके ख्वाइदगी कनबा लैखा की लाल अम इजराइल ना थुना हौरबा याय हाबगी इंगिता अवांगथंगबा गाजा दा लैरिबा मी मिलियन अम हेनबा मसोंग यूएन ऑफिशियल सिंगबो पुंगकुनगा मरी की मनुंगदा खारोम थुनमक हंदोकिनबा खारोम दा थुनमक हंदोकिनबा इजरायली मिलिटरी ना ऑर्डर तौखरे अदुबा मदु यूनाइटेड नेशंस ना साथीना मांग ताकनबगी मसक ओइगनी हाना वार्निंग तौखरे
Israeli military na ngamkai manakta makoi ki tank sing thousand na paiduna thamkhre Israel Defense Force IDF na namit khani ki manungda Gaza City da operation hena kan khalagani amasong misam biam da soganing de maramaduna biam na masa sok tana bagi damak pongkun ga mari ki manungda khathang ba rom da sakhi ga dabani haina order tauke water fuel amasong electricity supply kaktuna Israel na Gaza da mafung phana athing ba thamkhre Palestinian territory ki amatangari power plant ado fuel Laothokkhre badagi yum sagai sanamit dagi thingjinkre Phaki hostel sing adu Hamas na Sathidouri pawpa Gaza da humanitarian tangbang sang bayhaloi han Israel la wasakkhre Gaza gi lengak bariba Hamas na enclave aduda Israel gi bombardment adu ki mayok da protest tawna ba Palestinian changda irai numita hokona na bambasong is Jerusalem gi Al-Aqsa Mosque da changchana na ba apel tawkhre Human Rights Watch na Israel na Gaza amasung Lebanon da military operation sing da white phosphorus munition sing sinabagi maral sigre Palestinian President Mahmoud Abbas na misam singi mathakta chataba Israel gi hingsa condemn tawkhre enclave adu da leiriba misam yam punamagadubo khathang barum da chen khinaba Israel gi order adu ki matang da Palestinian President Abbas na US Secretary of State Antony Blinken da Gaza dagi Palestinian singbana fuda tanthokpa adum hangna yade haigi Jordan gi konung amanda irai gi mifam da Abbas saruk yake Hamas na phagi American sing thatok hanna na ba maso US citizen sing na dagna dual national sing samanga dagi saruk phawba do Gaza dagi aso engam thokta na thokpa yana na bagi negotiate tawna na ba Blinken na kada Saudi Arabia, UAE, amasong Egypt su salabayay. Yamla pamiyam ado mafam bohong dog basi mi mayam ama awa ana mayuk na danat sa tabagi oithok ningay leite hayna. UN na hayki haribaw wafam ado taseng na magchumba darabade. Hara na paksa na misi mina thok laba pibam asidagi amokihan na mang takbagi pibam mama thok kadabadagi. Tingna na ba ado gumpa order ado kakthana na ba. United Nations na kan apel tawri han UN wangangloy Stephanie Dujarric na hayki. Nakalarom dana Taiwan Strait ta US one flight paibagi warning tawna na ba China na fighter plane sing thakre China amasung Taiwan gi marakta leiba akhuba ising lambi Taiwan Strait phawduna paigi ba US Navy patrol aircraft ama monitor tawna na ba amasung makoida adugum bathabagado tawdana na ba warning tawna na ba fighter jet sing deploy tawhre aina China na sagol senamit da haikre Theater adu ta leiba troop sing matam punamakta high alert lei amasung National Sovereignty amasung Security, Lunar Regional Peace amasung Stability sabchana nga kani ana People's Liberation Army gi Eastern Theater Command gi wangangloy Senior Colonel C. Yina Statement amada haiki Anti-submarine mission singi damak sinaba P-8A Poseidon Maritime Patrol amasung Reconnaissance Plane aduna International Air Space da State adu fawduna paiki haibasi US Navy gi 7 Fleet aduna so phangdoklakre Mafam aduda fawduna paikiva adu free and open Indo-Pacific amada United States ki firibado utpani ana US Navy na haiki US plane adu monitor tawna na ba masong warning tawna na ba makoina fighter sing thakre haina China ki military na haiki mafam aduda leiriba troop sing high alert national sovereignty security amasong regional amasong peace and stability ngak na ba troop sing leire ana People's Liberation Army gi Eastern Theater Command aduna phangdokhe Democratic lebaga moiri Taiwan gi matakda China ki sovereignty lei haina khalle amasong akhuwa ising lambi adugi matakda so makoi gi jurisdiction ni haire madugi ona taina bada strait asi international amani haratan Taiwan amasong US na yele nakalamarom dana Delhi da security alert Laothokkhre Palestinian group Hamas na Israeli security force inga chathariba lan kankhalakhibaga New Delhi da protesting torokpa yabagi phibam leibana Laibagi konung Delhi da security alert Laothokkhre ana police na phangdokhre Muslim sing irai gi laison gi thorop matam da Delhi police na person asauba force ka loina na stressing da laigani GU sing gi lighting ga bari leina ba mafum sing amasong Israel embassy da su security kan khadan kre Israel de hingsa hengala ki ba atugi yenglaga US UK amasung Germany yauna leba kiana GU target sing amasung pro Palestinian protesting torok pa yaba mafum sing ya koibada Security kan katan kiba adugi matung masih pai khala kibani Hamas na Israel da sataki ba akan by dek adugi matung France na sagol senamida public order thamlaba pro Palestinian demonstration punambak athing ba thamkre adubo
ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯝ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯌꯦꯠꯂꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯀꯟꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯌꯨꯇꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕꯗꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯦꯟ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ